be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Saya, Letkol Marinir Sri Utomo, PLT Kepala Kantor KSOP Kelas 1 Palembang. Dan saya Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor KSOP Kelas 1 Palembang, Amanda Sri Utomo, Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024. Semoga di tahun yang baru ini kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetaplah bekerja dengan hati dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Transportasi aman, liburan nyaman. Standing in the Hall of Fame.